Let us lift the name of Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Him up for the world to see. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men. I will draw all men unto me. So everybody, let us dance before the Lord. Kung nakatayo ka, pwede kang sumayaw. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Him up for the world to see. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men. I will draw all men unto me. Ayan. Lift Jesus higher, higher in higher. Itag-ay tayo tinagan ni Jesus nga nangat-ngato pay. Lift Him higher. Oh, blessed be Thy name, O God. Kamot nga kabsat, let us utter a words of thanksgiving wherever you are. Hallelujah. Let's bless the name of the Lord. Let us worship Him in spirit and in truth. I will bless Thee, O Lord. I will bless Thee, O Lord. With my hand, I will bless Thee, O Lord. 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 With the hearts of thanksgiving, I will bless Thee, O Lord. With my hands lifted up, you can lift up your hands towards heaven. With my hands lifted up, with a heart full of praise, with a heart full of praise, with a heart of thanksgiving, I will bless Thee, O Lord. Come on, let us worship the Lord God. Mabalin tayo may utter words of thanksgiving. You sing with me as we exalt His name higher. Exalt the Lord our God. Exalt the Lord our God in worship at His footstool, and worship at His footstool. Worship at His footstool. Holy is He. Holy is He. All of us as children of God, let us exalt His name higher. Exalt the Lord our God. Lord, we exalt Your holy name this very morning, O God. Exalt the Lord our God in worship at His footstool, and worship at His footstool.
Apo Diyos. Joining our hearts together, lifting your name higher, O God, for you deserve our worship. Inaydayaw mitigang atuan nga nagan mo, Apo Diyos. We exalt your name. You are our God, our Master of everything. Agserserbi kami kinka, Apo. Katagyaman kami, ti ayat mo. Agyaman kami, ti parabor mo, Apo Diyos. We cannot fathom the depths of your love. We cannot measure all your blessings in our lives. Agyaman kami, Apo, for this very morning, O Lord God, nga pinagkaykay sana kami, numan pa'y nagduduma, iti ayan, iti lugar, ti tunggal may sa kada kami. Apo, dadto mga kabsat, adada iti abroad, naduma-duma nga nasyon. But God, through the power of your words, babahan iti panagtrabaho, iti Espiritu Santo, iti biyag mi to touch us, to lead us, of how we spend our time with you. Agyaman kami kinkaapo. Lord God, itinagan mo ka di Apo Diyos, iso iti maidayaw, iti every individual's lives. Oh, madaydayaw ka, madaydayaw ka. We exalt your name. We exalt your name. You deserve our praises. Lord, madaydayaw ka, madaydayaw ka. Tunggalagsapan agreeing kami. We remember your goodness. Every day, Apo, nga mabangon kami, we remember how you provide for us, how you sustain us, how you blesses us. Every day, ibibless mo iti biyag tunggal may sa kada kami, Apo. Uray petipig sami, itinal daw, our strength, our health, O Lord God. Apo, iti dito yung agsapo, Diyos, here we are. Giving you thanks, Lord God, for all the good things you've done in us. Our tongue are full of praise, our hearts are full of thanksgiving. That you are a good God. You are so good to us. Oh, madaydayaw ka, madaydayaw ka, madaydayaw ka. Thank you for blessing us this very morning. Oh, we thank you, Holy Spirit, for leading and guiding us. Blessed be thy holy name. Thank you, Jesus. We commit this time unto you that you are going to continue to move, manifest in every individual, every one of us. Thank you, and we give you back the glory, honor. Thank you for your words, O God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So God bless us all. How wonderful it is to sing praises to God. Nyan nga nakaskas daw kon naganas iti mang ikan kanta iti kinaimbag iti Apo. So good morning kada tayo amin. Kat iti dayto yung agsapa, let me encourage you with the word of God from 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 10. Okay, ibasak kanyayo dayto. So kastoy puti ko nana. Ejay in IV. You can read it in your own version. Kunana dito eh. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Verse 9. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due to him, for the things done while in the body, whether good or bad. So ni Apo iti mang bendisyon iti sa una, and I pray and I decide nga upon this, upon the reading of this word ngay kat, ma-encourage tayo, mapapigsa tayo iti panagserbi tayo iti Apo. So, dito man kat kinabilak iti title ng Admirable Faith. Admirable Faith. Kahanga-hangang pananampalataya.
makaayayo a klase ti pamati. Ayan. So, ito'y verse 6 ni Apostle Paul, as we know him, na nga isuna da dyan niya, idi soul pa lang, idi sa ulo pa lang, very faithful isuna nga mang ibaga nino di trabaho na as mangidadanos kadagiti na mati. But when he encountered the Lord, grabe ti kina-faithful na nga agserbi iti Apo. Yan, so nga iso na nga dayto iti mang ibagbaga puta umuna iti amin, he experience the kinamayat iti agserbi kini Apo. Actually grabe ti napadpadasa na iti nagigyan, ijay baybay, open sea, nga awan tilinong na, gaputa, hanhantingan da iso na, aduti persecutions, mutlang kanya na, napadasa na iti, dini, grabe nga sitwasyon, but then, in papati na, gaputa, dajay iti nagbanaga na, dajay, resulta, dajay, panakaada iti pamati na, kini Apo. So, admirable faith, very admirable iti pamati ni Apostle Paul. And mabalin nga, there are a lot of Bible character nga very admirable ti faith da. Kas margan ni Abraham, ni Job, kanda dumapay nga makapaapal di klase iti panagbalinda nga matalek kini Apo. Ket sana hinahangaan natin ang ganong pananampalataya. Amen. Dajini admirum dajay nga klase iti panagserbi. Napapati a panagserbi nga urela isu iti kadadaulan da. Wenno urela isu iti kaisagsagmakan dajay pamati da iti Apo. And last week I watched dajay ni kwa mission emphasis gadagamin ijay EPTS nga binuyak ngay through YouTube dajay presentation da dagiti nagdudum mga nasyon dajay ijay Africa, in pabuya da dia ijay Vietnam, in pabuya da in portray dagiti estudyante from Vietnam day napaspasama ka dagiti Kristiyano idi ikot grabe nga talaga ti persecution in front of dagiti ubing, their parents kat paltugan da iso da, mabut-butong da. But then, they still continue nga sumurot kini Apo Jesus. So, ganun yung klase ng admirable faith. Kat, daytoy mot iti kahit ko nga i-share tatang agsapa, gaputa, sarsaritaan tayo, nga we will make Jesus known throughout the world. Ipakita tayo, ilatak tayo ni Apo Jesus, pagbalinan tayo nga will known ni Apo Jesus, ijay biyag tayo nga mismo, nangag tayo deta, makita kumada jay, dijay ngay pamatim, kas pasurot ni Kristo. Iso nga day kuna tayo, denggen tayo nga exhortations, dagiti kakabsat nga, makita kumaumun una day ta ijay biyag tayo, takas jay iti tao, jak kita, jak pati kunada. No ibagbagam nga mayat ti panagserbi di ta kaarubam kara-absent kamot iti church, kunada to, ay, jak pati, jak kita kunanan to kanyam, or no iti may sa believer nga ikat kunanang hoy no aldaw ti Sunday kat ayo mayat naragsaragsak into no aldaw ti Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday apay nga aglaladot, apay nga parang hindi naman attractive ang kanyang faith. So nga importante laon unay, so nga dayto iti ma-share ko, let our faith nga agbalin ti panagserbi tayo kumakini Apo Diyos nga admirable nya admiron da ka iti padam nga tao, hindi yung haan ngay nga ni ay idolon da ka haan. Admirable faith, the admirable faith nga kat ma-encourage da nga mangkit kita ijay biyag mo, dapat ganun nya. So ani teramidon tayo that our faith in the Lord will become admirable. Kasano nga iti anya iti kasta tayo tapno ti pamati tayo kas anak ni Apo Diyos nga ikat ma-attract dagiti da dumawin no admiren dagi mangbuybuyakin ka. Number 1, I have only 2 things to share. Kuna na dito yung ikat, be confident. Kuna ni Apostle Paul. Nya, dito yung verse 6, kuna na, therefore, we are always
confident kunana. Mapne ka, confident ka, naturod ka. And know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Kailan, kaano tayo nga ipakita ti kinatalged tayo, wino kinapudno tayo nga nagbalin nga pasurot ni Kristo. Tatan, hantay nga kuna nga ay aguray, pay ta ipapas ko pay ti bihag dito'y kwa, aguray pay ta ipapas ko pay ti nirito yun, dejay makilanglangan itilubong. Since nga inawat tayo ni Apo biyag tayo, daytaan ko man iti biyag tayo kan ni Kristo. Be confident niya while in the body. Kahit na sound ito'y habang nga si bibiyag tayo, agang angas tayo tata. Let us do our best. Be confident. Ipakita tayo, kadagiti tao, iti aglawlaw tayo, iti kaaruba tayo nga, ada iti ganas iti panagserbi, naganas iti agserbi kan ni Apo, nagganas iti adda kan ni Kristo. Handa ko mga makita, biyag tayo nga, boring gayam ti sumurot, boring gayam ti agbalin nga born again. Born again, han nga born against, nya born again. Han gayam nga mayat ti kastao niya, no. Nagijeda nga banbana, amoy ti tao ko, ti aramid tayo, ti buy-buy-buyaon da, ti kasasaad tayo, ti kit-kit-kitaon da. Nya, kat adadagiti tao nga kit-kitaan da ti klase ti panagbiag tayo. Adadagiti tao nga mamati da, no, kitaan da nga narangay ka na materialan nga banag. Adamot dagiti tao nga tikit-kitan da kat jay lifestyle mo. Isuga po na nga, let us be confident. Nya, while in the body, kahit nasawan tatta nga si bibiyag tayo. Maridayaw ti Apo. Amen. Ya, kuna ni Manong Manuel, haan tayo nga malala daw. Yes, agpaiso da ita. Nagpangit nga kuna tayo nga we are leaders nga ikot. Natayo ti malala daw. O di no kasi ikot, agquit tayo lang nun nga as a leader no kasjay. Ya, hindi lang sa position, hindi lang sa title, but as ano nga kuna tayo nga we are confident because we are God's children. Ya, maliban lang ano, adadagiti emergency no intentional nga ay uray ta testimony pailaang, ay uray ta discipleship pailaang no kasjay nga mindset ay sus ano yun, makaupay nga klase iti panagbiag ti Kristiyano. So, dijay, kat agyaman tayo, I'm so blessed iti biag da, dagito da nga kakabsat dito church who are bold enough nga mang ipakita iti kinapudno da. So, kunana dito gamin niya, while in the body, ibig sabihin, habang nga ada tayo nga si babagi, habang nga si bibiyag tayo. Iji verse 7 kunana, we live by faith, not by sight. Babaan ti pamati gamin. Haan nga dajay makitkita laeng. So nga agkwada ito'y agkadkadwa ito'y by faith in by sight nya. Nung kuna ni Apostle Paul, we live by faith nga talaga. Pamati, pundasyon nga pamati, not only by sight. Haan lang nga jay makitkita tayo. So, that's it. And then verse 8, kunana inulit na dito yung words nga, we are confident, I say, kuna ni Apostle Paul, nya, and would prefer to be away from the body at home with the Lord. Dito nga, kuna ni Apostle Paul, nasaysayahat kumaay, naturod tayo nga mag-ibaga, natibker tayo nga ibaga nga, we are confident, naturodak, kuna ni Apostle Paul, nga, mangnamnamak nga, nasaysayahat kumangay nga, adat, absent tayo dito yung bagi. No, ibig sabihin natin, absent in the body is patay ka na physically, ngam ti kararuam ka ni Espiritu, adakan ka ni Apo Diyos. Kuna ni Apostle Paul apay, gaputa, if we are in the body, battle tayo pay laeng, makidangdangadang tayo pay laeng. So nga, bear in mind, kakabsat, as believers in the Lord, ngayon, while we are in the body, makidangdangadang tayo. We warfare iti panagbiag tayo nga believers. So nga gaputa warfare iti panagbiag tayo ay kat ilaban tayo dazay pamati tayo kini Apo. Tano lulutoyon tayo ay naaapektuhan tayo sa mga problems in life. Ikat awan asano tayo nga agbalin nga bendisyon kadagiti daduma. Let our faith become admirable nya. Dadya makaayo kuma wenno maka-attract a pamati iti sangwanan ti Apo. So nga kuna dito ni Apostle Paul, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So nga kaadwan na nga
dengdenggen natin. Ijay lamay niya, wake, no dadagiti lamay ngay kat denggen tayo nya. Dahito ngay kat natay laeng physically. Kasjay natay dalang ti physically, but they are alive in the Lord. So nga kuna ni Apostle Paul niya, apay nga tatapay laang nga panahon habang nga si bibiyag tayo kat ipapatit tayo. I-type mo tita comment section mo, ipapapapatik niya. Ipapatik tayo. Haan nga klase ti panagserbing nga nalukay pamati, nalaka nga matisod, nalaka nga isang nga main encourage ko, dito ti role tayo, kas nabaybayagan nga namati, to encourage the young ones, to encourage the baby in their faith in the Lord. Ipapatim, gapukin kang makita dati kinapapati, ay, hang agbabawi dati nga nagbalin nga Christian kunada. Maikadwa, kan iso ti maudi, that our faith will become admirable, admiron dagiti daduma, apalan wino, attractive deta nga klase iti pamati. Iso dito, make a goal to please Him. Verse 9 kunana, so we make it our goal kunana to please Him, whether we are at home in the body or away from the Lord. We at home in the body, dito physical nga bagi tayo, kut kairamanan nga balay tayo dito, balay ti kararwa tayo. Kat no maawan tayo dito ilubungon saanan nga dito physical body, ti balay ti kararwa tayo, adaan ko ni Apo. So kunana kat, make it our goal to please Him. Dito ti everyday nga dapat nga aramidon tayo. Yan, tingnan nyo, nagsusubside ang ating bilang. Yeah. So, make a goal to please Him because someday we will appear before Christ. Yan. Ag-aramid ka ngay ti goal mo. Di goal tayo ngay ka to please the Lord every day. Iso ngay nga, no adda ito nga panunot tayo gayam nga adati goal tayo to please the Lord, it will help us nga maprotektaran tayo kadagiti anyaman nga nainlubungan nga banbanag. Panpanunot nga saan nga makaayaw kini Apo because the goal mo, no adda gamin ti goal mo kat iso ti papanunutom every day. Pwede bang gawin natin yun? Every day we make a goal to please the Lord. No adati goal mo nga mang ayaw kini Apo Diyos, isuti papanunutom every time, every garaw mo, ngay kat adda maisuksok ijay pusom, jay goal mo nga ayaw kuman ni Apo Diyos iti deto yung aramidok. Mangmangan ka, ayaw kumati Apo iti panangan mo. Nga, oh thank you Lord, nag-imas ti kan kanuktata. And whatever you do, adda ka man iti roar, panunutom nga, ay Lord, awan ko ma iti mapasaktak dito, awan ko ma iti ma-discourage nga tao, whatever nga actions ko. So ngayon nga, dadjay, everyday dito iti trabaho tayo kas na mati to please God everyday. So tikuna ni Apostle Paul ya, make a goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Ije verse 10, apay nga, our faith should be admirable. Apay nga iti pamati tayo masapul nga kaadma-admire, kaaya-aya. Apay nga masapul nga ti pamati tayo kot attractive kadagiti daduma. Verse 10, ito yung conclusion. Ito yung last verse na basa dito yung area. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Ayan, kuna na. Agparang tayo iti for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due to him. Ada ti awaten tayo, ada iti i-receive tayo, intuno sumaklang tayo iti sangwanan ni Kristo. That each one may receive what is due him, for the things done while in the body, kunana. Iso nga, no aniya ti inaramid tayo tata, aniya ti resulta iti pamati tayo, aniya iti the effort mo to serve the Lord, awatom ti gungunam. Nya, kathaan nga day inaramid mo, idinatay kan, wag, kasi hindi naman haanmot nga kasjet ti pamati tayo, no natay kan, kat ti i-reward ni Apo, dagijay aramid mo habang nga si bibiyag ka dito rabaw ti daga. Dimot aya kakabsat niya. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Amin tayo
nga namati kini Apo nga nakasagana nya sumaklang tayo iti sangwanan iti Apo, and we will receive what is due to us. Awaten tayo dajay rumbeng nga maipaay kada tayo. Jay na aramidan tayo ditoy physical nga sibabagi tayo. Nya, so nga, while in the body, while we are still alive, let us do our best to please the Lord. Nya, yes, to give God the glory. Nya, ipaay tayo iti panagdayaw kini Apo. Let us make our daily lives nga to glorify the Lord. Madaydayaw ko man ni Apo Diyos iti amin nga panagsasao tayo, amin nga aramidin tayo. So nga daytoy dayjay goal tayo kumanga. O ti goal ko tatakat ada ko ma iti masyirak nga ima-share ko daytoy testimony ditoy kabsat nya. So dayjay po iti kunani Apostle Paul to have an admirable faith. Number 1, let us be confident. Confident ka mo ilumlum mga sikakat believer ka. Nya, di ba? And I know for sure. Ipakita tayo nya no kumaklabsen nga ikat iparang tayo nga, imbagta na mata, imbagta may saak nga believer, follower ni Kristo. Yan. Ragsakan tayo. Yan nga ti pamati nga, ayo, kasla nga boring ti agserbi nga, ultimatum panakigimong kat mas masadot tayo, wag ganon. Nya, gaputa maka-attract ti pamati nga, napapati nga mapan ag church, napapati nga ag-evangelize, napapati nga mangi-share testimony, dagiti proof, proof iti adaan iti pamati nga confident iti imatang iti Apo. And number 2 is make a goal to please Him. Yeah, so nga the jepo kakabsat iti very encouraging from the book of Paul, ni Apostle Paul, nga uray mismo iso nga ni Apostle Paul, naturod nga mangibagbaga, kasi iso ter aramido na, kasi tayo mo ta, live by faith. Ipabiyag tayo, dajay dengdenggen tayo, ipabiyag tayo, day araramid, han nga jay nangag, nagmayat da ito yung mensahe, kuna tayo pa, i-share tayo pa, i-post tayo, iniyat haan tayong araramidon, anyangay ka no dajay, pinapakita po ang makita ijay actions tayo, noon niya ti karga iti puso tayo. Diba? So, wag lang sa tainga, han lang nga nangag tayo nga, nagpintas nga mensahe, nagpintas nga, uri lang nga ikapian tayo niya, ngam, no jay panangi aramid, aktual nga panangi aramid tayo, doon tayo nagkukulang. So, may the Lord help us. So, this is an encouragement to us. 1 Corinthians 16:13, be on your guard, kailangan gwardyado ti pamati tayo, stand firm, tarigagayan tayo nga takduran ti nangeg tayo, ti pinati tayo, stand firm in the faith, and be courageous, naturod ken natibker a panagserbi ken ni Apo Dios. Maray dayo ti Apo, may the Lord bless us all. Ket daytoy iti word ni Apo Dios that we need ngay nga ipa puso. So nga for the people of God in Piniel, kita-kits tayo mamayang gabi dito sa church for our midweek service. Hanlang nga sika, invite more. Maray dayaw ti Apo. Kat no kasjay, iti makita dagiti tataw, iti aglawlaw tayo, aday iti admirable faith, makita da kanya tayo, di nalaklaka nga, ibaga tayo nga, may ka, anta church, may agserbita kini Apo. It is easy to say. Nalakang ay ibaga tayo, gaputa, araramidin tayo nga mismo. And it is not hard to make Jesus known. Kasi sa ating buhay pa lang, nakikita ng mga tao. Ayan. God bless us all. Thank you for joining. Iti dito yung agsapa. Thank you for Sister Sonia all the way from Paracelis. I think Paracelis. And Pastor Daniel, thank you for your cooperation. Manang Corazon, Sominia, Iked, Sister Rose, Antipatkan, da kayo maamin, Brother Manuel. So, just to inform everybody, kakabsat nga, kami meet iti every morning. Wherever you are, please let us continue to include dagiti outreaches iti Piniel, iti Ambarakaw, Pungpong, kan Kapangan. And we are praying for another one to be open. So nga, the Jepo, and this is an encouragement. Let us be confident and let us
make a goal nga ma-open pa dagiti daduma to glorify the name of the Lord. So nga tapos na po ang ating mini conquest natin sa Ambarakaw, and let us continue to pray for those brethren kakabsat. Oray pa'y sumaruno ije pongpong Santo Tomas. So nga let us continue to give for the Lord. Jay kunak di na minsan agpanpanunot kayo no pangimulaak nga tada ito yung seed. I-open me dagitoy da nga lugar nga mabalin nga pagmulaan tayo tapno iti kastakot maituloy kan ag progreso iti sa uti apo. And we install already the Pastor Michael and his wife ijay nga lugar. So nga let us continue to pray for one another. Itultuloy tayo nga agkikinararag. So dito yung gundaway nga ag kararag tayo man. Father, we thank you for the powerful encouragement from the book of Apostle Paul nga na-experience na iti kinaganas iti agserbikin ka. Apo, he is so confident enough and encourage na dagiti believers to make a goal to please God, to make a goal to please you. Kat iti deto yung agsapa, dawatan mimot apo nga tulungan na kami. Every area of our lives, O Lord God, amin nga pasat ti panagbiag mi, apo adaw Diyos nga, aramidon mi dagiti banbanag nga umiso for us to glorify your name. Tulungan na kami that every day iso kumati goal mi dajay. Ada kuma iti mabindisyonan dajay klase iti panagserbi mi ken ka. Kat no anyaman dagiti pagkurukurangan mi anayin na kami apo ta bigbigan mi nga da kami dagiti tattao nga adu dagiti pagkurangan na we are not perfect. Ada latta dagiti weaknesses mi, but thank you Lord God dagiti da nga kinakapoy ket anayom tapno iti kasta ket makasursuro kami apo gamin. While in the body, we need to do our best to serve you. Apo, habang agang angas kami. Tayin tuntunong mapugsat dito yung angas mi. Dito rabaw ti daga. Kat apo, haan min nga maaramid da jim aramid mi. Apo, nga habang nga si bibiyag dito rabaw ti daga. So Lord God, I pray that the Spirit of the living God will continue to touch everyone. Ure dagiti kakabsat iti abroad. Let their faith become apo agbalin nga attractive deta nga pamati daga puta anyaman ti kasasaad da apo marigrigatan daman ti panagtrabaho da, they will stand firm, O God, kan ipausar da ti biag da apo kin ka maraydayaw ka, O Dios. Lord, help us to stand firm, help us to be courageous, to be strong in you in spite dagiti ado nga kapadasan nga sangsangun mi agyaman kami, because haanda kami nga pulos nga pinanawan. You are always in our side. Madaydayaw tinagam mo. Let your name be lifted up. Iti bibiyag mi apo Dios. In Jesus' name, amen and amen. So God bless us all. Let us continue to share our testimony to others. Madaydayaw ti apo kakabsat. Thank you Auntie Dina, Sister Violski, Sister Lisa, kamusta? Sister Lisa Faro Peralta, and Aurora Province. Yan. And dajay kakabsat. So, salamat launay, lumbingan, corazon. Yan. Agreplay dagiti dadumata nakitak adu tinaladaw nga padpadak no maminsan. Yan. No, dadumaket maladaw ti pan naturog tayo. So, God bless you. And no dati, ag birthday tatangal daw, ay kat happy birthday kanyam. May the Lord bless you and keep you. Okay, see you dito no Rabi kakabsat, and dagiti kakabsat tayo nga sidag, you can come and join with us and share your life testimony.